大家平安，要加vai tu chua ka jam naman nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman auruja supi na kai no cemas. Ima zaitwa sini pakalan te Yohana turu. Ima zaitwa unama suratan ima zaitwa ita kayam patu tapuru katu pito kayam. 启示录6章1到57节。Pai pasunakan utatu semorara pazwa alaka iyu toa sangasangasan toa zwa pitua pinuhang sini eceng toa vincikan sake randa toa lingau no ita toa zwa sepata amuji uji maru cerara anga kelu ayaya manu kapatsunakan izwanga zwa ita avcara ya rigi au azwa I vavawa cau na dimaja setua tivilatan ana gemauga wanga tua katilalaya na tarupu ana tamakayanga saka uri tamakaya sakamaya no vaika ki ucian ka semora pazwa ala ka iyu toa sika masa musala sin ecen toa vincikan na remandakan tu kelu aya zwa sika masa musala amuji uji mano bintu sanzwa itanga uta arigi ya udigi au azwa I vavau toa zwa rigi ya cau pinapu picuran toa picura si aruwan pa uci toa ika cawan sa para papaca ya cau wanga au pinagagawan uta timaju toa kuda la taki ka semora pazwa ala ka iyu toa sika masan tiru la sini ecen toa vincikan na remandakan tu kelu aya zwa sika masan tiru la amuji uji manu ka patsunakan izwanga zwa rigi ya uceng-cenger au azwa I vavau toa zwa rigi ya cau na dimaja setua ting pai na remandakan toa na kiparo lingau noa cau wa na kemasi vicikadan ito sepata amuji uji ibu maya tucu jiniriulan makatal uri tanuita tinting sakamaya kedi ya mogi no velian na veli au jiniriulan na makatal uri tanu tiru tinting sakamaya kuda mogi no velian na veli pai maya amceng ula izwa paraurau abura no kanlang katwa vava abudu aya pai ka semora pazwa alaka iyu toa sika masan sepata sini ecen toa vincikan naramanta kentu lingau noazwa sika masan sepata amuji uji tu ivivu maya tucu kelu aya manu aku pinatsunan izwanga zwa rigi ya nakiparo avu ulau au azwa I vavau ta zwa rigi pinakati matsa ya ngadan au na kicucuru uta teya maju ti serem au pinapupicuran teya maju toa palawa katoa I kacawan tu sepat katoa pangala ita amci toa cau wa semam maa uci sudan rayan seman na remirkut ta amuji uji pai ka semora pazwa alaka iyu toa sika masang lima sini eceng toa vincikan ku pinatsunan azwa itai teku toa lama-laman toa sini patawan toa cemas
阿抓马卡娃娃，诺抓草草啊，气昂啊马上杜鲁诺怎么？Saka masa pinasekelang niya maju toa patara cemas. Mano timau tau-tau apa si asangata amaya tutsu. Tisuna tala parawasan anak kemiranga zanya marai-rai. Aki suna uri pata nungida a inika papa pener-pener toa ikacawan na cau-cau. Sasu kivarit azwa na papacay tanwaman ayaya. Pai, magagawan tiya maju a machichidil toa radwadu wa kava a vutsara-tsaray. Sa a ivui a maya tutsu. Seke-sekezuanan a paramu a pati madalung a supu nuanu sikatadaran na namasan sa sekaulan sakano vitik wuta uri eci namaya tanuamen ayai pai patsunaken utaka semora pazo alaka iyu toa sika masa wunema sini ecen toa vincikan au remuni ya pasa itu au adau maucengar saka paru ucengar malaras makarilau au ilas kiparu jamu maudi la penulat au azwa marka vituan ikarvarvan makru asma kadunangan anamaya toa inianaka namaruma vangal ichijiku makru no vari na pasa itu kasyu au akarvarvan meneka anamaya toa vincikana maruturut saka iniangaka mapatsun au marka gadu katoa vudung kadunangan i lavek paskau malen penolata kemasitwa kinaizuanan niamadu pai azwa marka huanti nuai kacawan katoa namasam vuru-vurung azwa namasam parengan nua sibidai azwa pupaisu katoa pugarang cau-cau azwa cambuka sa sekaulan mapulat katoa inika cambuka sa sekaulan kiila mapulat dalu toa rara katoa tide-tide nua tagu la gadu sa ivu toa gadu katoa tagu kacunuu sa zepudi yamen ulamen na maila toa zwa maca nua zwa na mirad itoa iradan nua huangti katoa zwa kinamali nua zwa alaka iyu ayatoa madalu nanga azwa shikina madian niamadu namasang parawatsa adau saka aki timanan uri temezeng namarinde la paatse ayaya aichu kai no cemas新wici kima zaitwa 启示录的6章1节到17节 actually no dan kini sepui nanga gemalu tu cakap teman-teman asini patervan tanutin 忍耐等候基督得胜那样忍耐等候基督得胜尽管罪恶权势猖狂但是当上帝的日子来临邪恶势力的掌权者必站立不住求安稳却无地自容上帝统管万有他眷顾自己的子民信他的人在灾难中要蒙保守不论面对邪恶势力带来的苦难或是天地巨变带来的威胁上帝的子民都可以放心
因为宇宙最高权柄者仍统管一切，他的旨意必定成全。圣徒可以得安慰，因为上帝虽允许苦难进入我们的生活，人生道路或有崎岖，但在他的设立保守下，公义终必得到高举。所以当风疫陆续揭开，我们的视线不是只停留在邪恶横行、天灾地变的可怕情景中，更会看到隐藏在灾难背后的安慰与盼望。在现今的世代，邪恶势力的横行虽然可怖，瘟疫和天灾的发生虽然令人失去安全，但相信一切都在上帝的掌管下。我们若忍耐等候，将经历基督的得胜与上帝的赐福。喜奈当丁拉丁那，kemudian armalai apacung armanda tu忍耐等候基督得胜。喜奈当丁tu suaka jaman-jaman sakatu suaka jaman-jaman na sinipakinem tanuiten苦难逼迫让人难以忍受，但是上帝不会永远容忍罪恶横行。Sinaya tankin sakala tinake matsawa kinemenem tu soka jaman-jaman na sinipawaya莫想tanutin ayakena pasamarau苦难逼迫让人难以忍受，但是上帝不会永远容忍罪恶横行。Sinaya tanutin latinana kemelan saka kainuli全能的上帝，我愿意相信你的救赎真理，但在我信心不足时，求你帮助我，仍然勇敢做见证。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali tu soka jaman-jaman nama kay tinana. Misila sila nga sumupo akituro to kaino samas la tinana pulingalingaw la tinana tamaralway to mana barong to kinunman to pasili no samasay kana pasamaraw saka mali-mali lamunana suliva to soka kini adavan 大家平安。